Itu ria kieha nirigumeire itura ria Gitothua Ruiru thutha wa muiritu wa miaka 24 gwikuirwo kuraga mwana wake wa mieri 2 na gucoka gute nguo ciake iria ciuma na thakame kiara-ini. Aria meyoneire gicanjama giki makiuga ni egutengeragia na gutharikira andu. Nilikutana na manguo za mtoto kwa dustbin zikiwa na damu, na nikasuspect hizi nguo si salama, nikazitoa kwa dustbin nikaweka kando. Tumekaa hapa naye miezi 6 na vile ninamuelewa ako na depression ya maisha. Oka ndogira anyita ngingo anyita riu na moko meri uguo riria ndihogorire uguo riu anyita wega pio tari kuhangi arahangi ni ndathituka ndarigwa ndamuria kwani we ni mwanaume unanihagi tena wewe unanihagi saa hii alafu riria ndimwihogorire uguo nyonire yurite thakame kanua. Aikari mwena uyu na aria mamui wega makiuga uria muiritu uyu ekuhanaga umuthi ni mugaru na uria o mamumenyerete. Kumwambia hebu toka huku, wachana na maadhe, wewe uende shughuli zako. Akaniambia kwanza wewe ukianza kuniongelesha utakufa. Ndi ta mutumia uhoro ucio ni nyitire we wake ha muno na ndarigwo uria ingihota gutariria ona ngoro atumia itu kwina mathina maingi muno mundu ni arakinyirira akaga nginya gia kuria na ukarigwo ukurora naku ikira ingithaitha atumia itu ni twiyumiririe tutikahugukire ciana citu. Munene wa mbuto ya utuiria DCI Ruiru Jeremia Dubai akiuga muiritu uyu ni egwikwo ithimi cia meciria mbere ya athitangitwo. Mama ni kama alikuwa anaonekana kama ako na shinda ya kiakili na baada ya uchunguzi ndio tutaweza kujua kama atafunguliwa mashtaka. Kumbuka ya kwamba iko ile kitendo kinaitwa infanticide kwa Kiingereza. Borithi maugite ni mambiriirie kuhunga mutumia uyu no kumana na marakara maria enamo matingihota kuoya ndumiriri o yothe. Ino ni ceceni ya Inooro TV, ceceni ni ya borithi ya Ruiru, na nie njitagwo Moses Ngige.